category along APHL sia chili angkur kalchisak dun kecheng. Parokwa entry tax get along midu ki enalam kia puthak lam pra kipipon. Nihang rong ki theke ase aruatum arpuka chela lapen HSLC SS lapen BA ki unduna tumapan karcho. Kadoka ve kaching hon kat news ke lang arat do anabang pubang pia phansitami nilihin pen kardum nang pajriklam. Dang tipinia birta ang ton pen arjuik tha. Jakhongpu Niphai Creator Karni Tarabasa Cooperative Lamps Limited along Ningkan Po Abaha Farman Bang Pukang Wai Mate election kapadopon along APHRC atum Bang Kep Abang Pubang Piatum Ki Haidun. Puloni constituency kaparlo Tarabasa Cooperative Lamps Limited along Kaduk Kave Bang Pharuki Thomra Bang Thongke Presi Abang Pubang Piatum shareholder do. Lasonsi labang Pharuki Thomra Bang Thongke Presi atum si vote jokpondom. Lapen Bang Thongke Prapho Abang Pubang Piatum Bang Pukang Wai Mate election along Chipati dunlo. Laswa long BJP song pen Bang Kripatum Chipati dunlo. Lapen APHRC song pen Bang Krip liatum Chipati dunlo. Lapen Bang Trokatum Kapre song pen Chipati dunlo. Kidamtang MEC election a hositame Puloni constituency alongke BJP atum ke hai chitorok anno. Lasonsi non Tarabasa Cooperative Lamps Limited alongke BJP atum ke remdun par idun pratlo. Labang soal lamps along kaduk kave inghoi krep photo laswang bokpen ingkoi kep mate bang kep ke APHRC atum si chipahai pondetlo. Lapen BJP atum inghoi ke thom mate bang ke thom ansi chipahai dun unchatlo. Lasonsi bang hinia tumke song vacancy chipahai ponno. Tarabasa Cooperative Lamps along Ningkan Po Farman APHRC song atumsi chari ponpon. Niphai Creator Dak Tarabasa Lamps AGM Mate New BOD election aprang sinili pini Dak Tarabasa Lamps along asal holder abang pula pen abang thie tumapan nili Tarabasa Lamps secretary hoi pen nili jasebel alang ni tumapan akiro pi pajiriglo athege alang tum aningiding aningeme katukawe ningkang samjin pen dak EGM sitame alang ni tum jakongrang ng pidunsi EGM tapachun long pemelo lapenan partala Tarabasa Lamps non akimi puthot a committee mate board of directors labangso kilikalong abhalong same alang tu mithang ningke hang a candidate lapen labangso Tarabasa Lamps upisonsi akimi committee tum la society a business ke pangchopon jima po alang itu maso ke matha make pen alang tu ningke hang a candidate sitame pini alang itum kilikalong jakong harang pidunsi non hekjong sitame dak returning officer pen bang krep ho abang hula pen abang khipan sitame ke hai mate winar sitame ratang no sitame paklang poniklo penan par sitame dak pini labang soije mate election along kaddo kawe shareholder bang kubang pini alang itum dak nangi tongdun ke nage 331 shareholder lo mate abutar si pini dak Tarabasa Lamps kilikalong alang itum nangi tongdun lo lapen kadu kawe dak candidates ke bang Thongke Prap Hoando lasa unreserved category along ke asit ke sit prehinivet sitame da kado ke cepate labang ke bang inquara sirkep bang inquara sirkep cepate pensi bang prehini aphan shareholder bang ku khitum ingwai ponlu la penadun tu women category along da ke asit ke hini bon sitame da ke cepate lo contest bang ke da bang plido basi bang kliang bong pensame bang hini sorlo tu aphan shareholder bang ku bang khitum ingwai ponlu
cita dakta candidate bang ke bang hini dolo la si shareholder bang pu abang phiatum inu da phansi ingwai ponsi ke hai mata Victoria long thapon lo la si ni thi hek pen bang ke returning officer la ke do we bang athom la ARCS office pen appointment ng ipike la si aprangsi head returning officer bang ke alang limen la ke Dipok Mondol alang the ARCS along senior inspector lo la penon Dr. Salem sa bang ke returning officer lo la penadun thu la ke Rajan Timung alang ni sitame ARCS Dipu alang sila senior inspector la pendak Pini Tarabasalem sa long bang ke assistant returning officer. Then arong pen Rajib Bay report Kat News. Karbi Anglong Autonomous Council pen Midu Kapalong Japan District Ahoyalong Entry Tax Gate Selamlo. Lapen Hormu Hortar Kiban Amotora Long Sitame Midu Rung Bomlo. Lason si Parokwa Entry Tax Gate along Midu Kirung Akili si KNN Pura Birta along Apong Alam Kiklang. Sitame Labangso Entry Tax Gate along Kirung Vek atong pen kaninje pona tengke Karbi Anglong Autonomous Council pen aron atang kasalama teng pensi Midu Rung pon pompusi perangkia tumangno ningje po. Ini pen malam itu apa mentu pen dia lah. Dia dulu betul shooting betul. Aku pen kawan mah banyak shooting. Ini pun non recently kawan lo, Sarima running belang. Aprang kita aprang kawan mah shooting sih. Nganal tu bila corona hutan al dongke endulong lepina teng mati di. Ande peneng oh. Ada hai du pada dulu. Oh. Council pen ateng sinal dum en bon mulu kedi. Shooting sih. Lah news ni mana tu anak orang ni tu dua kali pun. Ada sini aprang bang pun mah sini dah shooting. Cuma ini tangga berthai lah. Ini tu kan nak komplain bang dah. Darwa kanta nampu anita nang komplain dah belang. Ande SP pen pinia direction nang lima. Abi agak tu. Tum lahai ke abi. Non mat kaya bilang di. Sarima ke dosa minitum nagam pun sambam tersi collection dah dolo dine rati sama. Darwa kanta thang komplain dah we thang cebong cing cek dah we. Itu nak pusi collection bang bomlo. Inut basi kopi pot se adam basawang buta we. Orang open bom sando. Anikan bang saya parti belek tuning ke papa kawan mak en lansi ni tunan nonton enun bomlo. Then arong pen Rajib Bay report Kat News. Karbi Anglong Autonomous Council along Phong Thoma Pharman CEM ang hoi kang nilong tuliram rong hangaphan rong hang nukom tingruma me tumpen Dipu CEM Banglo along Karjo Pona Birta Kat News along Birta nang palit. Pinya Birta ke lapansi kang tonik lo. Karbi Honghari Aronatang pen CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan Archosi Horbongar nam Pujir pensi CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan Sayamo ke claim ke namalong claim me da mejiaphan ahir jume arnam pharo along hir jume hang pipong. Laswalong Karbi Richo Ramsing Ronghang Abarim Karbi Richo Harsing Ronghang Dongka Revenue Salkura Sahemalong Chokamar Longsing Ronghang Pendanglok Ronghang Nuku Misiatum Cetong Dun Rinti.
Khong ni phai create rock siar ni mile for community hall along ni hang rong ki thek ase inglong phwarwa tumpen ar pukatelar lapen HSLC HS lapen BA ke charli ki unduna tuma phan kar chu ame kapatapona berta kat news asa hemalong berta nang pale ni hang rong ke thek ase ame phubarim gotom bepen kachari pon ame along kongchun bang bisojit terang pensi alhia tuma phan pachini pon long lapen me ke phalam the than pachini pon ni hang rong ke the KSA ro mei phu kimi kang wai pon lake biru sing tim munga phansi mei phu pek pon lo la so phit HSLC HS lapen BA ki undun tang bang plike pra troxy charlie ari soe jang atuma phan kar chwa sai dek pon lo bang suamaya long KSA tiripi chun bang buddho terang rap chun bang bisojit teron lumbajong yutima meipu elvin timung lapen ongdum rongaru ratum chitong dun rinti si meya long RDP dun nidang nilitum nihang ronggethi aro tumben patirpi ponsi tini bodir saful kam felicitation program lapen education awareness program alang litum patirpi ponsi deng inglo lapen pinidak nihang ronggethi ahwa charlie ariso jangatum ini metric ke pas lapen SS के पास लपेन डिग्री के पास अवे की मीटुम हान इनी सब सवेत सितमी निलितुम कार्बिलो चार्ली सोंग के सेंगलोंग को हिन पेन चिसोवेत अनोंग ए सितमे पाजिरदुन लपेन अनिंग पाथिदुन लपेन अफ्रांग के वांगी अवे की मी मुमार तुम हान इसी अतवार के जापन मते के चार्ली अनाट का पफ्रांग कोन थेई फान अलंग लितुम हान अनिंग किरुंग पोन लासो साइ केदिंग अलंग लितुम हिन बेन patir pipon nili itu central committee in ben sidame ninga klong ben alang litu man choropik lo lapen dak alang litu nong cerabdun self help group ben danglok lapen dak social worker tum doan sidame alang litu nong cerabdun pen dak hawar karbi majority ke do adim long onso se ke charlie anat pa phang naing bu pen alang litum kamat hapon kabor yelong kado ve ratum daga ke cerab chetu no pot nilitum central committee in ben choropik lo lapen ponso se phangewang yer ni abange piningkan jongsi bang koi thongkep lo blong de moningke ponso se aphai ki ong bang phokep an kapale damji phan ke pasa percentage ke pong ji phan hola so long ke cherap chetudun bang nilitum central committee in ben setame kai ke ma setame cherok dun tok pen dudunji councilor ta kan program thong tenglong bong sitame beskar benglong natu non head district ki mi create lo sitame uso bang yes ves sitame kar benglong kulo sitame hodak science pen commerce stream abang avedat abang ye ningduglo basinon e phangge bang yelang arni non government ki mi kangi along pen alang litum laso puthak education anatu RD ki pipen beskar benglong district science lapen commerce stream bang donaing kuben nilitum hin masjid manchaning riduning tum athe kacharli anat ke isi awe leke palo tangde next awe ke bang atang ke derklui lasi isi generation jongsi ki pludlo bulang de kacharli anat ki pludlo bulang de next generation an ke derpigi lasi laso bang prabjin ben nilitum karbilu charlie songhen business tame chuning rilo prabjin pen jongsi alang litum klempon thek lang de churota churudunji onso se archuda archude branch kese inglong ko ain pen moderation fun a program laben education awareness laben isan mangke felicitation for SSLC SS and degree student hansi nilitum felicitate people asi Pinaso program ko cengsi ke bodire sekol ya dei kono na so bodire sekol ke dei kono ke hala kita itu bom presiden bang arkudan cinu bang kali kita arang di elek saya itu bom sih nang ke dei hasilnya ke kono so presiden aku bang ke
itu adak ni harong the main community hall long si suara apa ini polo tapi adak itu long sitong dun kese long dipen general secretary lapen general secretary kan sitong lapen regional pen president sitong lo lapen dak sarong pen social worker lapen SLF group lapen school primary teacher tu matan sitong lo nasi ini so amai bang nasi kucing pon lo hai bang itu pik sudah ini tu mah arong det kali lapen ni tu pacuning corona do kau ni cuning tapi long leta nasi pacuning SS kipas mate SSLC kipas atau antara itu ini tapi pon det lo nasi kado kali pen bang kebra troksi doi cara itu masih tu punya cukup ini Pinya biarta bang kela pansi kangton iklam